Hey mambona wena ngajabula namhlanje. Khona bangile stress indoda khona lapha ngidinga nalembuzi zami hey1 bathi idliwe khona lapha esigangeni. Ngamakhanga. Ibhizi khona labafana laba bathungele khona le phezulu kwabhizi baloko badingana nayo since unkosikazi uzwa nethwala izulu lokho ebhizi. Mina ngithe ngimbuzi sekethwela inswanja. Ngiyambuza ukuthi unkosikazi wabuza ukuthwela inswanja kwenzakalani mina ngikuye nembuzi uthi hayi ubone ukuthi kube lula ukuthi kube nenswanja ukuthi ezovukisa igesi. Ngathi hayi sakhuluma noMahla indoda. Maybe life ngabe kunabantu abazuleko lapha esigabeni obamtshela ukuthi kule mbuzi ekonakala ifile esigangeni la. Hayi mbuza ngizwanga lo. Awuzwanga lo. Kodwa ungitshele undoda lwana engakuwe wawulayela phana. Siwabuyele khona. Undoda wosathulo usathulo sohambe khona. Uhambe nini? Uyazazi ukuthi nginjiva lezana sithanda ukuhlala sisegoli. Uhambe namhlanje uhambe Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ya uhambe ngeFriday. Uhambe ngeFriday. Impela hayi indoda impela hayi ke yazama ukungifonela ngazi kumbe ufuna ngifonele ukuthi nawe umuzwe ukuthi uthini. Right mama. Yabona bengikhulume lo bhuti wasentabeni lapha. Indoda lana ngabe kahambanga yabona kusasa besifana isimlando. Ngoba yabona ukuthembisa umuntu ubuthakathi ngor ukuthatha iproperty yomunye umuntu. Iproperty yami related. Ya, ukuthatha iproperty yomuntu okhana ukuganga. Awuthengiwe. So ukuthatha iproperty yomuntu okhana ukuthi ukuganga ukuthi uyazofuna usebenza ini iproperty yakho. Uthengiwe, uthengwe kakhulu ngoba mina lami lena la ngayisola indaba yakhona ngoba ngendlela leselisilwa ngakhona. Kwakungasayenzi lapha. Kwakungasayenzi impela that's why ngami sengisayidela yena lami ngabona ukuthi akusayenzi lapha. Ngalunguza phela ngathi umguni ngizakhuluma la because ngafika lapha nandi ngalunguza yonke into la ikhuluma lapha nandi ngandlinda ukuthi lihlukane. Ya. Into ngangifuna ukuthola sengi2 mayembulala ngoba lapha ngafika ngalunguza nje ngamtshela ngakuzwa wona mguni umphendula uyabona inguzo ukuthi la uthi hayi ngiyazitshela but ngabona la usenzwa yini indlala ukuthi usubona indoda lana ngoba usuke eGoli umbule izimali zakhe. But lokho ngithanda ukuthi ngathi umguni ngizamkhuza alambe kuhle. So lokho konke ukanela ukukhuluma mguni nandi ngilalela mana konke la ukukhuluma ngezwe ukuthi wena suicide indoda le 20 years mguni. Yazi wena mase usimba labantu abanjeyana wena uhlala lathi lapha ekhaya. Angisakwa wena wawuseGola ngiyalo. But then okwamanje njani? Usekhaya. Khokani ukuthi kunengisekhulungu sekhaya. Ukuthi khona lapha nje bona siyancedana la uyafika uthi mahlalele igogo ngikunike. Mahlalela ngicela umboleke idonki ngikunike. Last nje yabona ukuthi idonki yami eqhamukela kuwe. Ngomunye umuntu wakuzoba njani? Kwakufanele khona phana ngibhadala. Sasabhekana njani? Sasakhangelana kubi impela kugcina sokungena lobuthakathi futhi phakathi. So ukuthi wena ungadli isitshwala ngendaba ukuthi thiwa khona mina ngilo lempuphu wena awula mpuphu. Right hayi khali. Ngahle ngathi umguni kazenzi indlala. But umguni njani ngizakhuluma la. So ngiyacela mguni ukuthi ungakhulumi ungangeni endabeni nje. Undoda wami umthakathi abantu bamazi. So kukani ukuthi athi ufuna ngenza ukuthi ngikwathe ngifile ngizonde kakhulu khona baMahla. Umuntu lona ngizakutshela namhla umuntu lona wangithenga lo. Ngathengwa ngolwa muntu. So bayethenga umuntu lo tekeda ubaleka le mali yami linje imali yami ngiyithole. Ngakathe saloka ngifona lutho ekuthenga ukuthi wenzeni. Ngoba iyakhumbula ngesikhathi uthole. Wathi wena ngathi uzomkhulela kakhulu enkulumeni. So wambambisa esincane ukuthi nawe indaba imsekele umuntu. Kodwa sengibona ukuthi angeke ngiqambe lo bantu losicathulo. Kathi mina ngiphila nawe. Wayefunda ilinjani? Umuntu lona wayengithengele ukuthi sikuvale ukuthi ungasayi toilet. Sikulokho. Ngiyacela. Into wayezamile ukuthi impela isizama ukuthi impela sikulokho ngamtshela ngathi unamazenge. Umuntu ovele wayekhitshelwe yimi tipi nale ukuthi unamazenge uye umuntu ongamenzela lokho. Angazi kumbe sohamba wambona unamazenge. Mkhulu ngiyacela ukuthi so kumele mangikhambe ngiyebona unamazenge ngimtshele ukuthi le into ayisasebenza. Unyolo njalo mkhulu. Kodwa ngizahamba nawe. Ngiyacela. Nebhilona umama la uthandana. Ya, zohamba nawe sifike simntana. Simbhadale kancane ukuthi njani uma efika lwana umuntu ungayenzakalisa something ukuthi lokuzeni yami njoba wayini hamba layo vele ngithemba ukuthi into okuba sebalekile wayiGoli uyichiye khona ngapha kunamazenge kufanele ukuthi unamazenge ebona. So wayesethethe lapha intweni liyani wayesethethe already ngoba ngathi into ngiyifuna wayala nayo ngoba wena uthi wathathe 1 kodwa ke lezani izinto uthi zazi u2 wathatha lo mchemo
angikulezana izinto sihamba zonke ngesikhathi esiyi-1 so wena wabheka lapha wakhohlwa umchemo wathatha umchemo ubogolwana yena nyamazi kakhulu vele yena unamazenga kule ngozi kakhulu kodwa wena lapho kuncane nyana indawo ukuthi phela ungikhanyisele kancane umfakele phela lapho kwenza ukuthi ukwazi ukukhuluma kahle la ugogolwana siyakhuluma naye asahambe ngoba ukuya le vele wani ngo sizafika sikhuluma nje ngomlomo kuphela singalalutho hayi sokhuluma wona ngendlela phela okay kumele ukuthi kunye la kwizinto lakho ukuthi unjani ukhuluma umsebenzi anto kunye izinto zami yabe njengomuntu yabe ngikhaya hayi ngokana wona kaso umuntu ongana ukukhuluma hayi zokhuluma naye mina ngazama hayi zokhuluma naye ujabule sechaye phansi ya uyabona ya vela akaze ngibona wena mkhulu dala siphila sona asuze umuntu odorana 20 years umuntu odala sekupheka kodwa ke hayi bona kunangisiza kulungisa unamazenga so umuntu ohluphayo umuntu understandayo ukuthi umahlalela umuntu wabantu asinomuntu onenkinga nabantu hayi yazisa kodwa ke yena wakhala phela kancane bona ngathi mhlanje konke so kathi namhlanje kuthena ngathi uphefusela phezulu kangaka Mahlalela undodana Mahlalela hey Mahlalela vuka kathi inkinga yini indoda lemadoda indoda lempila nayo Nkosi yami Jesu kuyasakalani Mahlalela vuka Jesu kutheni bantu umuntu wafa phambili kwami Nkosi yami avuka mani Mahlalela mayiwe indoda engithembe kakhulu ngoba yathi ungathonela indoda engithembe kanti ukwenzeni izicathulo ni mani uzicathulo ukwenzeni Nkosi yami vuka Mahlalela zihlobo buyanini bantu umuntu wafa phambili kwami ngimbhekile bantu